Hallo julle. Wat? Sorry. Okay, tyd 2. Hallo julle en welkom by episode 1 van Jy lyk verskriklik met al daai tattoos. Hier by Stella. Hallo julle, welkom by die eerste episode van Jy lyk verskriklik met al daai tattoos. Ek kuier vandag by Tattoos by Stella. ja, en raai wat gaan ons doen, Andrew Peterson? Ons gaan tattoo. Shout out to one of my followers for the sponsor. I got 6 new tattoos. First Ferrari, then some flowers, and some more flowers. Wait till you see the card tattoo in part 2.